Number 1 Dwaramla constituency however along Ongdungao Sumaratum Honghapong route side. Guwahati Dikhalipo Korea along Son Thomapo Tech CCTOA pen mass demonstration aside kede. Chokiola long kulade he megecho lakpom ra suri poke bahor muk kanaho. Kardom nili karbi birta thamang thari chisong thera nambir tang ton pen RJ tham. West Karbinglong district however mate number 20 Baithalangso LACST ang kangarlo number 1 Dwaramla MEC constituency however Doloi Gaung Korea Intia rong Kakoti Gaung along Ongdungao Samaratum apran kememe ajok Honghapong route side. Lang ikhurtha lapuson si inut pen inut lapen Ongdungao Samar pen chenglok arleng ke theatum anta hongru honghap edlo madnike anukang thong madnike akeng katekok madnike alam kawe lapen ke madnike amek kawe lapuson si penang an hadak aradatum do lora soal kene ketama matnai ketaman manutu hiri bhui lengra ketaman manutu hat lengra tenaka hoi jai amar yat paharot eleka agot jiman bura buri bosorot agot ero thaka bura buri lora soli para tenaka nai ta manuyon agot tenaka sita dia manu ase tehe moyo tu eman hoy itialoge ase amaro sinot itialoge he mukhot dia poli polio he dia kane tenaka anu ketaman mat nai ketaman tu buri lengra ketaman tu kan nohone tenaka hoi jai amar kata tenaka koise tene polio dia kane tenaka hoi se bole ami rajor kata tu tenaka manu बहुत मनु कोई ऐसे Pinpur में hadak arat ausumar apiapu atum Dr. Along Japon pen se chapaklang ponlo bon sutame kimemedet ajok rong ase mati pujari atumaphan aning chathesi pujari along se chelang rentilo Tamang kus karibon wala bhuri ri hat kam kona kubon wala ekita mana sikisa kuria bon sutame la puson akeso koan si pametek unjima lake aporsi chinidunpo Pinpur me hadak arat lapen apia po atum kad news apherang ke jesani hi aphanang kachathandun ke lapuson akeso aprang ke ave hakko hut seta BJP lo bon seta me lapuson akeso ave seta non polio alang pidet pensi lapuson akeso kedo ke ong thu non ke elitum 21st century ta ke litupo bon sitame non puanta Dr. Atuma Phancheki kesi ronga pujari mate blind belief ahinsi chihung bom langma mate sarkar dokok apita kethe keding atum rong aradatum aphan sekelang ahin asai ke pangkreve ajoksi radatum lapuson chekinang kokloma puta ongdung thek reset la pencherok tok aradatum ningjerinti mate non BJP sarkar mate poriborton pualong kopine kachelardo ponjima lata langdun memepo lapen medical department ahin lapen EM in charge ahin penta laso news baklang det api kopine asai kedeng ponjima lata chonghong dunang kokpo ne kiso bemar ke lingkan jolmo pen ke thang ave stanon bang ke lingkan nya pijan se bemar do tukokwen mase alang kandung dita cholang bom lo cholang chulu lo alang khan tini dakte petlang lo bate la son heri ka dia tumilong kalang lo stam me det nanda aria kenta pachukia anke aro alam na thekthi aro apte tu wan ke hang clear je napen semanta pen cho di sepe ini ari asam nai dola ke dokter nana ke so ongdung la kenana rong la nang rapon je pan kenang itu mawasai nai kenang tu sarong men polo ni tingaro men ke dak doloi ga
Coordination Committee of the Tribal Organizations of Assam atum penchipatur pi ponsi pai ni pai inkora player ni Guwahati dikhali pukhori along mas demonstration asai kepido pon. Bang solong Karbi ang longrong supia long pen All India Karbi Student Union mai pu inus timung Kongchun bang Bikram Hanse lapen Aixu klem bang pu bang piatum penta chasong dun. Demonstration along kedam tang 2016 aningkan pai ni pai kethong arni WPT and BCSI campaign pinpur alok ke pajira putak prabjin pen lar pon thunangchi 12,155 block lock vacancies upon state gov arlokedo saikam duan along papleng ponangji lason si sonthom aputak kemang pon si mass demonstration asai padopon notification of section 5 clause 8 স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে আমাৰ SC আৰু ST এটো backlog vacancies in fill up কৰিবলৈ এটো point to very much important. Chokiola Police Station ang kangarlo pai ni paing kora getom arni kang sampor pai troksira achitima porma lompen tisorong along homni akulat mechude. Computer lapen stationery akulat ahe mekecho along kadukawe pen lak thom rasuri phokep anahor mukana hok pondolo kulat ahem pu leaf rong par lapen philimon mili kaninje pon atengke adungarai along ta meke thorte kang laputa ave lapen rihing ameta kecho meme laposonta ave koson pentong mekecho pon long lok lone thangta chini pon ba memelang pusi ningje non malam so pora phan diena parman birta muington panik sine Opening shortly. A school for playgroup to class 4. Facilities: big and clean classroom, trained and friendly teachers, playway method, creative activities, audio-visual, aided teaching, drill, dance and origami. Child development and education. Learning process with parents as partner. St. Anthony's English School, Lower Dilaji, Birla, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact 9859609475 7002770 959 Email santanthonyschool@yahoo.com. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi kulat along long pon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecho ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu long pon ikji. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bogajan 782480, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo piputat birtalong wangtulon. Srimanta Sankar Deva Pirthe kache arnilong pachetonun pen Assam Ingnam Raikom a Minister Pramila Rani Brahma paipaing koragetam arni Hojai District along nang sunpen parokwa ahawar Urtho Gonga along thengpia claim ipon. Assam Ingnam Raikom a Minister Pramila Rani Brahma South Nogao Forest Division along Paipai Inkoraketop Arni Nang Sunpen Thengpia claim ipon. Alang Lilong Hojai District a Deputy Commissioner SP Lapendok Moka Forest Range asai Purajan Rongpia Tumta Cherap Chitodun Busti Parakwa Pen Card News along Birtanang Pale. Dipurong supi nangkilut catching pen kayanok beka chithek long pen ningkang samjin rong parpi rong be komlin kever jisi chisik ding tanglo. Kedamtang MP Barim, Dr. Jainta Rongpia Hin Ben Kasonse Pon Dipurong Supi Matiman Japan, Dipurong Supi Angbong Karbia Kaya Simbon Kachatheglong Ningkang Samjin Arong Parpi Rongbe, Akumlin Apan, Karbianglong Autonomous Council Ahin Ben Kelana Pon Kenangsod. Chathanglong Rong Parpi Rongbe, Labangso Rong Parpi Rongbe Akumlin, Dipurong Supi Along, Kedamtang, Dr. Jainta Rongpia MP Gito Bomuti, Labangso Rong Parpi Rong Bia Kumlin Ladak Dipu Manja Tuwar Long Matit Manja Pen Kewang Cheng Dipu Rong Supi Along Nangki Lut Pen Nakichet Hek Long Ningchit Hek Long Rong Parpi Rong Bia Kumlin Non La Nilinung Sidolo Labangso Rong Parpi Rong Bia Kumlin Non Nilitum Long Kiwir Sidok Doglo Labangso Rong Parpi Rong Bia Kumlin Nilitum Karbiang Long Autonomous Council Mantek Authority Ahin Pen Kilang Pangkre Ponajok Pini Labangso Rong Parpi Rong Bia Kumlin Ki Krep La Puson Si Thek Long Lo Lasi non ilitum matha bonne Karbiang long stame poriborton akai na lelo six sidol sitame kiwiro labangso the ang thek aning ke oi chepaklang sipini ilitum jong bonne lo labangso rong parti rong biap kumdin sitame gon ladak ke heng don si thek long lo Bangso Kelangkalana Kawedet Ajok Piniarni Dipurong Supi Along Kidorong Parpi Rong Beak Kumlin Kevir Ponchi Angring Si Thekpon Long. Birta bang kelapan si Kangton Poniglo, lai bom tha Card News Channel, domi thakme kurang tu.